بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخونا أختم أقول من رمضان مهوجي ريغاندوغا وغوتوغا كومي هفتاكوس ديري ميغنستني عقيدة كلاس تكي اغوتون algon men komme honiru dohaka adi boda dohegge re dihagadi tirihuga mi genesteni miyogut algon men wahaka dakkama mi ay Allah subhanahu wa ta'ala yang imamu ge tereng ila subhanahu wa ta'ala wodigem gumuge macca nuwata kada ko wodigem gumuge macca hurei eki dalil toge macca egotun ilumberin hataru bayaka bassaba dalil ton ege terega fitri dalil ege mane ki fitri gotun insana khalogo efa wumuga agol men ge kibaga labwa fawa ekan denegatumoge bar nuwata agol menna ekan ihsas korewegenda gotuga levi fawa levun ei hama fitri dalil ei insana egote gamatiga Allah subhanahu wa ta'ala khalo korawwa fawa gote egi turun agol men buddige gotun visna fikuru hingumun agol menna kainatu ge washage miwa huriha takechchakum wes fennamun dani nuwata mihinga kankamun engendani kuldum wanta khariga ku wodigem wakame eya ekuga hama algon menna hissi gotun ihsas korawigende misaka dua ijab korawwa balibaya shifa devwa altokunge edun fuddawa abamihun edun tan hasul koddevwa farate wodigem waka ehem bima e ihsas wes algon menna ebalibe eya ekuga shar'i nuwata naqli dalil nuwata Allah subhanahu wa ta'ala algon menna angawafawa dalil tabes ebabe egotun algon men wani شرعي دليل تكا اللي الوالا وهكذا كمس فشاف ام فهم ايغتريغا باي مثال تسغنسين عام غوتيغا اغوند دنوالا فوان اغون من بير فن مهن هكيتكا نفسغا الله سبحانه وتعالى وافوا احساسا مهوريها كمن اف فطري غوتون اغون من طبيعه اغون من بندينما مهوريها كمكون انغني كولدوم وانت كلكو وديگم وا كمه ಕಾಯಿನಾತು ಮಿಹಿಂಗನಿ ವರಫ್ ಫುರಿಹಮ ನಿಜಾಮಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹೆಂವಿಮ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ಫರಂ ಐ ಅಸ್ದು ಅರ್ರಬ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿ ಎ ಫರಂ ಮಾರಿಫಾ ಮಿ ಕುರವೆನಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಅಂಗವ ಎಂಗಿವುನ್ ತಕು ಮಾನೆಕಿ ಐ ಕೊಂ ಫರಾತಿಕ ಎ ಫರಾತುಗೆ ನಂಫು ತಹಕಿ ಕೊಬಾಕ ಸಿಫುಫು ತಹಕಿ ಕೊಬಾಕ ತಕಮ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ kurin denne fadan ihsas koreveni nota bala hikitakum fennani algon menge buddin algon menna hodeni hamagam wes mikainatu ga kadaku wodigem wan jehene kan khalu qura farate adi ei uni farate kam go wegennuwan den Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kalum fonu baba foitta bawa lavwa mi angawani ila subhanahu wa ta'ala gulun huri ekiyeki sifa fulutaka nam fulutaka miganka hama ehem meya ekuga algon menge macha tartib wegen ebaade mikan kama gulige mane kainat khalu kurai farataki rabbaki ilah subhanahu wa ta'ala kam ga vitibe adi hama ehemme algon menne ilahu ge makhluqun kam ga viti algon menge macha tartib wegen anna kantattake algon men hifahattan je hamat meki buddhikun insanaya kande elene kankam nu ehem wima algon men mi daan jehni shar'i hikitaka shar'i dalil taka egotun algon me wahaka dakkamun as fawan shar'i bay dalito egterega Allah subhanahu wa ta'ala mi khalu kurumga labwa fawa furihama kama taqdir kurabwa fawa taqdir kuruma mi huriya kama wahaka dannawan egterega misalaka mi badahi khalu kurubum badahi nizam ga furihama ka misalaka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fawa basfuto egterega farbada tibani kan dekeshe farbada miyadu fennani algon menna haru ekati gande gotuga wa ecche gotuga ekamaku e kafatake fadam wilatake fadam ves evegen dane go lavve hame gota hang udu tabaqata ka lavwa fani mi algon mennan asluga hode echsennu adives ilmi gotakum ves algon mennan hame kani enge echki algon menge mi fazage terega mihra bayt takeccha hamen algon mennan eba devek hinna Allah subhanahu wa ta'ala angawani Allah subhanahu wa ta'ala no rahman wa anta ilahu ga mi khalu korevumuga evves waregge fushu erume nuhunnane tibage lo takuraru kon nazar hingamu diekamuga abies hamud Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fa ehim bas fleggawe alladhi ahsana kull shay'in
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه كمّتشن خلق ربوا فوني إم فريهما نظامك إيتشكن إم إكشيجن وغوتوك أقول من إنجي أقول من نظر هنغالي كمّتشن الله سبحانه وتعالى لبوا فوني كتم كودا كودا سويب كمغاويس أدي بدتي سينغا بيا مخلوقات تكن أقول من بدال يسمين كمّتشن مفنني إها بدهيكو إيجي نظامك مسكة كرمون حركة كرمون داتن كن එහෙම දෙම්මෙන්ගනේ ඔබද خلقل ඉන්සාන මින් طين එකම ඉන්සානාගේ ඔෆෙදුන් ඉන්සානාගේ خلق කරවුන් ඊලා සුබ්හානහු වතාලා ගෙන්නවා ෆාවනි මෂීන් එහෙම අල්ගොන් මෙන්නම් මි එංගෙන් දනි අල්ගොන් මෙන්ගේ අස්ලකී කොබාකම මි ඉන්සානාගේ උෆම්වුමා අදි ඒනාගේ දිරි උළුමා අදි එෆෝ මරුව ගෙන්දියුමා මි හුරියාකම රෝල් කරමු මිදනි මි බිමා ගුළුන් හුරි දායිරාගේ තෙරේගක إيجيترون الله سبحانه وتعالى ميتكتي كيمن تري كربوا تدبير كربوا فاوا كموجة ما تشبس نقلي دليل تنو تشارعي دليل تلبوا فاوا لبدا خلنا أختنا أقول كورين بس إشارة كورم ديا شرعي دليل تورق جنيه دليل تهوجا عقلي بدي دليل تنو تا وسنا في كورهن جمع هوري إنجمونتا أقول منا كائنات الله تعالى لبوا فاوا كان كموجة ما تش بلا نظر هنگا وسنا فكر كريما أقول من إكانكان دين غنوين كموجة مچان هوري بدي دليل تان هن غتك دنو نيهما شرعي غتون أقول من إله سبحانه وتعالى إنغوا إنغوم غتريغا ورغينه بدي دليل له مقاليد السماوات والأرض أرتكا بين هنگوا إتنتنوغ نظام هنگون إتنتنوغ بار إله سبحانه وتعالى شيء ملك وبديگم وني والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون الله مهر فن آياتك كافر واميهم إله سبحانه وتعالى دكوا مهكتك إنكار قرا فراتن إبامي هناك إيه جلوا ما هلاوج تريجوا فراتك إهم الله سبحانه وتعالى هم مثال جس نحل سورة غمي أقول منا بدي جوار الساف دليل هنمس هما شرعي قطمي أنجوني ألم يروا إلى الطير إبامي النبلني هي دنيا مسخرات في جو السماء جوّge terega uduge nota matiga jawwuge terega etakiti kiyamantari kuravi etakiti ifettifawa gota ma yumsikuhunna illa Allah ma yumsikuhunna illa Allah Allah fiwa ehim faratakun nun etakiti hifahattawan miyedo gomennan ekam ma bodan ihsas koregendan hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmatuga boduka إله سبحانه وتعالى لبوافا صوبتك أقول من مسك كورمون دار أقول من فزاغا ودوه من دائرغا أقول من إحساس كوربينه كائناتك ملكور إله كردون منتك إله سبحانه وتعالى أقول من كيمن تري قد بوافا ومي نظام هم قرآن أقول من بيان قدني مي دنيا الله سبحانه وتعالى لبوافا كم إتشكي أي أقول من إتكتين خدمة اللي بيغتمتك أقول من نتكا كيمن تري كوربوافا وتكتكم أي ඒගේ බොඩකමුන් ඒගේ බියකමුන් ඒගේ හැබහුරි මින්වරුන් කිතෙම්මේ බොඩති මඛලුගාතකමුගස් ඉරු ඒගේ බොඩුමින් අල්ගොල්මෙන් මිදිරුලේ බිමා අලා බදාෆියා එයි කිතන් හාස් කිතන් මිලියන් ගුණතෝ ඉරුගේ බොඩුමිනකි අස්තු මිද අල්ගොල්මෙන් නම් මා අවලාකම් බොඩ එහෙම වලගොන දන්නවනි ඊමාන් වෙවෙන් ඊමාන් තරිකම් වරුගද කරන් සවබකි මිද අල්ගොල්මෙන් ඉරු එයි හැමකනි දුරුම් ෆෙන්න දිල්ලා ෆින්න බත්තියෙන් නු ميد أقول من علمي هودن تكون يرجع بودو مينامي تصور كرمجة ميمبرين إبا دينه غنبه بيمجة بودو مينامي أقول من تصور كرمجة مينغنين إبا دينه غنبه إيفو مخلوق تكوجة تريجا مهمنه تفاتوتا مخلوق أنا مخلوق هوري تفاتوجة بودو كان أقول منا كم سرقة حساب تكون وزن كلن إبا إنجي دم ميكان كمجة ماتشان أقول من رياء كريمة الله سبحانه وتعالى كبرياء وانتوري كما إله سبحانه وتعالى متوري كما إله سبحانه وتعالى عظمة ميكن كان أقول من إحساس كل إله سبحانه وتعالى خلوق ربا فإهم مخلوقات أدي ما بدت إهم مخلوقات واكم خبر عمد أقول من إترا يقين كوري جندان دنيا نسبتك إنسان نسبتك ما يمسكهن إلا الله أتكتي එගොතන් හිෆහට්ට වාෆෙවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරදුම් වන්තකමුන් නුන් එහෙන් කමෙන් නුනේ
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun iman wane bayakan ekamuga bodeti wegenwa hikitaken nuwata ayatake ve ehme algol menna mi ali alwale wono kutata kun komme swaraka mikamuge teriyan algol menge lo hulwijje kama ummidu koran ad Allah subhanahu wa ta'ala nuwata kalak wodigen wakamuge macca kalak wodigen nuwakama korwe dawwa iki ei bekaru dawwa ekkan adi insana ge nafsu ekama tan nude kan algol menna egen dani fitri gotun insana khalu kore fawani bas migotuge matik e akuga lobati akhunna akhtunne ehmima algol menna mi engunui mi dalilu toge aliga kalak wodigen waka e ilahuge kuladum wantakan e ilahuge mativerikan e ilahuge habawantakan e affoga algol men mi denegannan jehni nota iman wa me jehni e farata meduga e ilahu subhanahu wa ta'ala meduga e Allah subhanahu wa ta'ala mi hekitaka balagin nota algol men gedirulum gamire kankamun inge engumun ekani algol menna e ilahu subhanahu wa ta'ala haggu gotuga ma'rifa kon e ilahu subhanahu wa ta'ala demwa haggu maqamu di e ilahu subhanahu wa ta'ala haggu gotuga husto hirwanta nukuremene kama taka algon mennan e ilah subhanahu wa ta'ala rasulu bekalum fonuwa faittabawa lawa khabar kuravani e ilah subhanahu wa ta'ala ge hagige e ilah subhanahu wa ta'ala ya behegotun algon menge sikundi taka nuforevene nota nudevene nota wasal nuwevene khabarta ehem bima tawhiduge baatakan algon men balala ergo nota Allahun iman vumuge baatoge tereng wodigen vumuge ituran e ilah subhanahu wa ta'ala den e ilahu ekkawanta kuran ebaje e ilah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatumuge tereng e tawhiduge baataki algon men mekiyeni eki bekalun eki minwara baakurawwa ehennamas tawhiduga magandu gotegga mihimeneni debayin e tawhiduge tereng Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatuma e ilah subhanahu wa ta'ala yang ikankan thabit kuru ijumali goteginget devana kamaki algon men tawhid kurumuge tereng qasda talab nuwata eduma adi faratun algon men ikan kama qastukon ilahu hadatun algon men ede edun takige macha nuwata dannawa dannum tege macha nuwata algon men faratun ilah subhanahu wa ta'ala irada kurawwan nuwata ediwodi gannawa kankamuge macha ehma mi deba ehnamas mi deba tafsil wegen dairuga tafatu batakan behigin ebade misalaka timbayakan ben ilumerin basawa ehnamas ammu gotega mi timbaya bessomuge muradaki ei algon men mi ilmu ugeni ma'rifa ko denegatuga algon menna faseha wegen diumuge terega ehma fortama baage terega ma'rifa ko denegatuga terega himene Allah subhanahu wa ta'ala ge dhat fula behegotun qurawwa fawa khabarta denegatu ei algon men ma'rifa ko thabit kurun ekan hame gotan ilahu ge ismu fuluta ilahu ge sifa fuluta ilahu ge amal fuluta ilahu ge mativeri wantakan ilahu subhanahu wa ta'ala ge arshi koluge matige ilahu subhanahu wa ta'ala wodigem wakan ilahu subhanahu wa ta'ala baswahi qurawwa baswahi qurawun kan ilahu bawala fa foittawga miwani maniki Allah subhanahu wa ta'ala ya gulun hur ilahu ma'rifa kurumuge emmeha kankame ekan thabit kurun ei tawhiduge ebba anebbeki e tawhiduge faratun algon men kiban Allah subhanahu wa ta'ala ediwodi gannawa algon men ekamuge terega algon menge amali gotun kuranjihe kankan gotuga asfawa enge untan ege terega mihimene misalak Allah subhanahu wa ta'ala miyangawni kafir takunna kadege fanu idalwash ane ebam hona angawash den e suratuga Allah subhanahu wa ta'ala miyangawni konkametto Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa alukon kurun haggogen wa hem farate nuwakan ehemwi algon men ifatan jemin gandaki hama aharegge ebbaga Allah alukon kofa anebbaga ehin farate kan alukon korambes algon men ke fursote nonnanak adi hama ehemme hindu kolakavves ehin farate kan alukon kurmuge fursote nonnanak ehemwi Allah subhanahu wa ta'ala ehin surate ga آل عمران سورة وحي قربني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إيه أهل الكتاب تيبامهم الناس أهل الكتاب إنك فين إبيك اللي بفا وحقيقة الله باوا اللي فين إبامهن اللي بفا وانبي إمي هنك توراة إنجيل غهول سماوي فتك غهول إفتوغ حقيقة بدل كفابن إنما إفتوغ أصلكي إيه هم قاموس توحيد
Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurun ehem wima e tawhid furihama kurumuge maccan awma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ahlu kitabin kaleg fanu vidal was qul ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum aharme muslimunna adit yabami hunna demedugawa ebbas wewe bahuge maccan anna shay Allah ta'ala ge ekkawanta kamuge bas ewahaka tawrat goti ewahaka injil go asloti ehme ekamuge maccan annash hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani algol menna kirit qur'anuge eki hisab tawgos mi hagige tuge maccan ebbaswe ekatiganda kavve awmuge dalil tawge macc ehmwima tawhid magandu gotegga algol menna debe ka bahalewe eya ekuga ilumberim mi kanda aluvani timbayge maccan ei algon men ungeni gatuma nuwata dene gatuma faseha koddemu gotu ege terega mihimenen tawhid ar-rububiyyah tawhid al-uluhiyyah adi tawhid al-asma was sifat mi timbe ko mi timbe ki mi murada ki mi tawhid timbe bahagin ule wahakennu mi ifaratin ekkawanta ko tawhid kurmuge baataken ehen namas ungene mi heka amal kura mi heka deneganna mi heka fasiha koddinuma gotun ilumerin kirit qur'ana adi sunnatu galiga istinbat kurawwa fawa nota niruvwa fawa nota bassawa fawa timbaygi gotuga miwani ema qur'anu ge nasutaka ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahha sunnatu ga asfawa khabartaka ballawa den ebe kalun mi bata algon menna kiyawa kujjaka deneganna kujjaka fasiha koddin gotum genestifa miwani amal qur'ami heka fasiha koddin gotum hem tawhid ge midenne wono timben algon me nazar hingala ruga fortan bayki tawhid ar-rububiyyah tawhid ar-rububiyyah nuwata ar-rabb ge mi sifa fulun algon menna mi ba negigin asfa mi onnani aslaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ge amal furtawga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurun hengotaka dannawanya algon men demme nuwata kuri program tawga dakkamum miya wahaka tawga algon menna buddhi gotun visna fikuru hingage nuwata fituri gotun nuwata hissi gotun nuwata shar'i gotun fennan huri dalil tawga aliga Allah subhanahu wa ta'ala yaki වඩිගෙන්වා ෆරාතික්කමෙන් කං එඟි එ ෆරාතුම් මිකංකං හිංගවා කං අල්ගොන් මෙන්න ખાસක ශරී දලියතකුන් එඟුම ෆහුගා ඒ කංකමුග ඊලා සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කරු කුරුගතක දන්නවඤ්ඤා අල්ලාහ් තාලා ඒ ඉලාහුගේ අමල් ෆුලතහුගා අල්ගොන් මෙ එක්කවන්ත කරු ඊලාහි එකංකමුගා හැම එකනි ඊලා සුබ්හානහු වතාලා ખાસවගෙන්වා een kamegga evves bæveri wa farate een kamegga evves waregge partnership ennen hame ekani ekkawanta ilahukan ilahuge khaluq revumuga misal ilahuge rizqu devumuga ilahuge tadbir kurevumuga ilah subhanahu wa ta'ala ge farapulum mihinga huriha kamegga ei ekkawanta ilahukamuga algon men hedu ehma mige muradaki Allah subhanahu wa ta'ala khaluq kurevumuga ilahuge verikamuga ilahuge tadbiru kurevumuga ilahu ekkawanta kur en evvis farate en kamegga bæver nukur Allah ki ehin evvis khaligen nuwa ham ekani khaligonta ilahuka ehin evvis veriya kunwa ekkawanta ham ekani verikamuga baro libi wodigen wa farakka ilah subhanahu wa ta'ala tadbiru kurevumuga hen evves farategge plane tadbiru kurme revume neti ilah subhanahu wa ta'ala hustohirwanta ekkawanta ilahuka em Allah subhanahu wa ta'ala mifada bayin ayat toga wahi kurun Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wa ta'ala ei huriha takechen khaluq kurevvi ilahi no khaluq kurevva ilahi وهو على كل شيء وكيل إله سبحانه وتعالى كم أي أقول من مساكا كم أي إله سبحانه دنيا متى قلبوا فكم كم أبيس إنسان كم أبيس أديم مها مخلوقات كم قاس إن كم جمعت إله سبحانه وتعالى بارو ليبرد جنبا إله سبحانه وتعالى إن كم جا إله سبحانه وتعالى أميل ذات فلا فدي وديجموا إهوريها كم هنجم جبار لبوديجموا فرات الله سبحانه وتعالى هم يقولون الله سبحانه وتعالى
evves veriya kunwa hamekani milku veri ilahu ehme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurun tabarakalladhi biyadihi almulk verikan ilahuge appulugawa ilahuge hustoyurwantakama wa huwa ala kulli shay'in qadir ilahi komme kamegge machakkuladum wanta ilahi hame gotan ilahaki kurin agon denne fadan tadbiru kurawwa ilahuge planuge macha nuwata ilahuge plana eggota nuwata e planuge teriya evves farategge evves idea en evves plan neti ilahi tadbiru kurawwa hingawa ilahu wahi kurawwa fawa ayatuge tereng in ayatuge wahi kurawani yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard udum nuwata matin ilahu hadratun kankan amur furta tadbiru kurawigin ade thumma ya'ruju ilayhi adi efoge kankan ilahu hadratan ufuligende في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون تبامهم غنا أولي أهرتوغ ترين إنهاس أهرغ مدتوغ دوهيغ إيغا معنى كي قيام الدون الله دوتن إهوريها كمي رجوع بأس إله سبحانه وتعالى حكم فلي إدوهوغا هنغ منداني هوريها كميغ ميهيغ حركاتكم وس ميهيغ بحكم وس ميهيغ نظركم وس إدوهوغا إلهوغ وريكموغ كوريمتيغا إفس فراتك غودي وس ليومن نتي mi bayan koddevene ila subhanahu wa taala ge verikamuge furihama kama adi ila subhanahu wa taala verikan khalis wegen wakan duniya matiga algon mena devwa fawa kudi barutaka ikhtiyar toge sobun algon men mi harakatere mundani hame gotalla raziqa illa allah fi rizqu devwa hem faratene ge algon men kanda alanjene wari ha mi ko as algon men gata kiten bawro modele dinas kiten bawro fansa dinas musarade farak kamuga vis kande farak kamuga vis فراتك إكن إكوربني الله تعالى جريس قدفو من كارغون من كشور قرنجين إفاد فراتن إلى سبحانه وتعالى مدوري كوربني نوت سوبك جتوغا لفني كهم الله سبحانه وحي كوربني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله سبحانه وتعالى ذات فلوغ مچن إلى واجب كورباف ميوني بمتيغا إفس ديري سويب إفس نو إلى سبحانه وتعالى ذات فلان إيچكا رزق ديفون نوا ويعلم مستقرها ومستودعها إيجي قرار واتنا أدي فيلن أن هرا إيجي هوريها حركاتك إيجي هوريها آس غسوم كامي هوريها كمن إله سبحانه وتعالى مولدن ودجم و هوريها كمن كل في كتاب مبين هوريها كمن بيان بجم و فتجا إبهي لوح المحفوظ جا كندل في أمي كذا ديروون كمغاويس ادي مروجنون كمغاويس اي الله سبحانه وتعالى خاصه كان كمغا ارغون مي نيمم جهني هو يحيي ويميت واليه ترجعون الله سبحانه وتعالى ديرووني ادي مروجنوني امبري ديوموني تبام الله سبحانه وتعالى حدوتس امبيما ارغون مي بي بلالا رغ مانكي مي بين ارغون من ميكياني ربوبيه رب انت كمغا نوت الرب مي كلمه نغفامي وني مانكي الله سبحانه وتعالى اي رب كمغا واتي اله خلوق ربا هنغوا اله لبوا فوا نظام مهورها كمغا اله سبحانه وتعالى ikkawanta kurme ilahuge emmeha amal furutakegga mi bayaki insanuge tereng kalaku odigem wakama qabul kura emmen ebbas wakame kurin agon ishara ekkolli gota ekamuga faharuga mihaku allah nun farate genan beenun kurikamuga wies ebamunge ihsas tan akhiruga emme fahu gotuga mi uturi aragen dani nota ufuligem midani uduge ilaha nota Allah subhanahu wa ta'ala nisbek kurawigin nota ilahu gadotuga dennuge machashe kommikas insanuge tere faaduge ekki fikurtaka khiyalta amuge sawbun Allah subhanahu wa ta'ala kam mikankan qoddevani denegatum insana ekkiba bikamugavies amu gotegga insanuge terega mi baabuga nota mi baga shirku kurawun ei madukan आमु इंसानों के निस्बत की कलांगे नोत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नोत उडुगे इलाहु कन तिमम्में खलूक रव्वी नोत कान देवनी रिज़्क़ु देवनी मिकन कमं एब्बसु ehn namas den anna baakamawa uluhiyatuga nota ebamihun kuramvi amal toga ebamihunge kiban kurman angawa fawa engewun toga ebamihun
sharikukon hadani amugot ehmima algon menna fennani Ibrahim alayhi salam ge mille note kalefanu ge shariye genevi adi ehingade digu muddatuge terega effo Ismail alayhi salam ulumma foga ediye digu zamantoge terega makkage tereng itu rasul bekalaku itu nabi bekalaku sida nufunu vevi effo Muhammad sallallahu alayhi wasallam funu vevunu irugaves e makkage ahulu weringe terega hagigatuga tawhid ar-rububiyyah no rububiyyatuga ebamun ilah subhanahu wa ta'ala shirku ko ulumuge ban dur nuwata hingotaka dannawanya ebaga emamihun Allah subhanahu wa ta'ala ekka wanta kure nuwata Allah ekankan nisbek kure egotun algon menna enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebamihun islam dina vanuma gowale vimihunnaki nuwata makkage mushrikunnaki ei Allah subhanahu wa ta'ala wadigim wa kaman inkar kurabennu ebamihunnaki Allah subhanahu wa ta'ala ei khaliu kaman iman wa bay udutaka bin khalu kurabba adi rizgudevwa farataki was Allah subhanahu wa ta'ala kaman ebamihun iman wa bay ennamas ebamihun amal tawga ebamihun alukan tawga uluhiyatu ebamihun shirku kuramundi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard kale gfanu makkage e mushrikuuna suwal kurabba finama udutaka bin khalu kurevi kon farata kunto wasakhara ash-shamsa wal qamar adi ira handu kiyamantri kurabba fawani kon farata kunto ballawa ingeto lobati akhunna ukhtunne fikru hingawa Allah ta'ala makkage mushrikunge khabar mi kurabwani kale gfanu ebami hunna suwal kurabba finama udutaka bin khalu kurabba ira adi hama hemme handu kiyamantri kurevi kon farata kunto la yaqulunna Allah ebamihum hama kashawarum wes bonanete ey Allah hama kashawarum wes ebamihum bonanete ey Allah ehennamas ebamihum ge e imana kun nufude e hekiyuma kun nufede maneki Allah ey rabbukaman ekani ebamihum iman wuma kun nufude ebamihum ge ilahaki alukan ada koran jehe farataki madadan eden jehe farataki kiyamantri wan jehe farataki eyves hama e farak kaman iman ve adi ekan amali gotun dakkuwa denje e Allah subhanahu wa ta'ala hin ayatiga wahi korvani mu'minun suratuga qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arshil azim kade gefanu vidal wash ebami hunna hen uda adi mativeri begemwa habali begemwa arshikola etantanuge ver rabbaki kobato ebami hunna sual kurabwash arshi واكما اي ارشيغ هابتوس واكم مكة مشركون دني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ما تبري بجنبا عرش كلا ادي هن ودوغي وير ربكي كوباتو كليك فان سؤال كربواش سيقولون لله ابامهن دنواني اي الله سبحانه وتعالى ملكه ودجنبا تنتنا تكيتش انبما مكة مشركون إقرار ومندي خلو كورفما وريكما مهوريها كمجبس إهنمس أباميهم إقرار وني الله سبحانه وتعالى رب وانتكما إله ألوهية أباميهم وني كافر يفا إهم ويما أباميهم ألقن كورمندي الله فيوا أباميهم أتون كوشا مشاغين هدافا وتكتشن نوتا بودتكا أدي إنومس تفاتو إهن تكتش etaketi madadan edeni etakatin fenan edeni etakatin rizqan edeni natija ki ebami hunnaki ei mushrikun kamuga vegendiu ema tawhiduge mi baataka behegotun algonmen irada korviya denge program ga wahaka dakkalani mane ki tawhid uluhiyya adi al asma wa sifata behegotun ema algonmen na miha hisaba mi dannawale uni Allah subhanahu wa ta'ala algonmen na fenan hor hekitakun kala kodigem wa kama de ilah subhanahu wa ta'ala ge kuladum wantakama medugo algonmenge sikundi takun ebbaswe adi algonmenna fennan hore hekitakun ekankama iqrar wonu kamuga avies ilah subhanahu wa ta'ala haggo egem wa kantattakin ilah woni kanda aluwafe egeteren ekkama ki ilah go rabbu wantakama algonmen iman wumuga ehin ebbes faratin ilah ge amal furtoga algonmen afal toga bawer nukurme hame himme baki oi baatakamuga wa tawhid al uluhiyya gowes algonmen
أدا كرنجي عمل توغس إلها إهم فراتك باور نكرمه هم يقولون الله سبحانه وتعالى اسم فرتك ادي صفه فرتوغس هين ابس فرات باور نكرمه اكمغ مچار گول ميراد كورفيا دينغنا بروجرام غا اليالوالن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.